ole clear tu te chibai le vekule voin hi Mars ni kwa kumsan hi somni panga nilai ni hania tontoma hian space a hunrei tak tang to khovela loki le ta te chungchang hi kantar lang don ani nimin Mars ni som pariat kumsan hi somni panga khan space a hunrei tak tang to Sunita William le achian pa Butchul Mor te chu him takin khovela anon ki le theita a hemi chungchang hi khovel pum ngai ven ani thina tuna hetia him takan lo ki le theita ka wang hian khovel pum chu lomina khat ani ber mai ole tuna chuan chanchin kim changzokin kan ngai thladon ani thlako chung te meu mai space a NASA astronaut Butch Wilmore le Sunita Williams te chu space a hantanga nimasela vani thlak takin nimin khan khovela anon ki le theita ani SpaceX capsule hi thatok taka siam ania ti chuan khovel atmosphere chaktak mayaron ton thlangin Florida tuipui kama haron thlak main parachute pali chu ati chuak mana heiwang hian himdam takin anon tum thei pha ani hetia tuifinriata anon thlak lai hian thil pakhat mitam tak makti auma chu he an space capsule hi dolphin te chuan an lo huala khovela astronaut loki le ta te hi an lo welcome ningai tur ani he thil thleng hian khovel ngai ven an lo khop mai ti chuanin an space capsule hi recovery sipin a khai kan nuwa astronaut te hi zoimuangin capsule tang hian lak chu ania an pani baka hian crew member pani astronaut Nick Hagiu le cosmonaut Alexandra Gorbunov te lakchu tel ngal anni kan soi photo angin astronaut pani Sunita William le achian pa hi space a niriat zau hun mang tura kal anni lain thlako chung te meu mai hetiang hian an tang ta a nimasela tiang hian himdam takin khovela anon ki le theita hi an lom hlea Steve Stitch manager NASA commercial crew program chuan press conference na astronaut te chuan theitop chuin anti turang angte thataka anti thu atarlang ani niriat chung space mission an nei chu thlako chung an mangta a ti chuanin he mission hi an khar felta ani atianga hunrei tak space a an manna chan hi chu International Space Station a technical problem awmwang ani Joel Montalbano Deputy Associate Administrator NASA Space Operation Mission Directorate chuan crew member pakota chu himdam takin khovela anlo tum theiti atarlang ani hetia asoi baka hian SpaceX le NASA thodun na athat emawangin astronaut te po himdam takin khovela anlo kirle theipa ti hin atarlang ani International Space Station atanga khovel lo thleng thlatur hian darkar som pasari te meu mai hunan mang ani hetia himdam taka khovela anlo le thlak le nu hian astronaut te chu capsule atang hian zoimuangin lak chua ania achan chu hunrei tak chung space a leihip na omlo na hmuna hunan manwang ania zoimuanga lak chua ania ti chuan medical lampang te endik na anei nuwa anchen na hmuna te kirpui le tur anni NASA astronaut hunrei tak chung space a lo omto te hi an chung kwa ten an lo hmuaka hlim takin anin hmule thea an lom hle ani Britain first astronaut Helen Sherman chuan te hian asoya thil lom om deuh mai chu hunrei tak chung thian te le chung kwa Christmas lo man pui to te ne na in mu khom le thean om hi alom om khop mai ti hin atarlang ani soita kang khan NASA astronaut Butch Wilmore le Sunita Williams se hian June kumsan hi somni pali khan an mission hi an tran to a ama ero chu tuna chau hian an mission hi an ti hlo tling theita ani Starliner spacecraft Boeing company siam chu test flight nei masaber hania test flight an nei chung zong hian an spacecraft hian boina engma atok lo ama ero chu jinkong an zoa
space station an thlen hnuwa an capsule chuan technical problem anei tatlat maya hewang hian astronaut te hi khovela loki thlak le ringot chu a him tok lo wangin tiang hian hun rei tak chung an tan pha ta ane Starliner spacecraft hi September kumsan hi somni pali khan khovela aruakin aron thlok thla a astronaut te chuan khovela ki thlak le na tur an mamo ta ane hewang hian NASA chuan SpaceX nen tangkopin tuna hian ma an la a astronaut te hi himdam takin khovela anu kirle theipha ane astronaut pani te hi pali aya pani in spacecraft a hian an chuanga ti chuan seat pani chu Butch le Sunita tholet le na turatan an reserve ane hetianga hunrei tak chung space an omawang hian Sunita Williams chuan record thar aron siam ta a space station pon lama khovel mechia hun mangrei ber record thar aron siam ta ane Christmas po an pani hian an chung ko te bulah mangtura an lo in rom man lain boina nek ne wan to wangin tiang hian space station a Sunita William le Butch Wilmore te chuan Christmas chu an mang ve a lim takin an mang ane tuna an chen na mun khovela an lo ki le tak nu hian Johnson Space Center Houston Texas a shuai ngal ani dona heta hian medical expert ten endik na an nei don ane space a hunrei tak an hmana wang hian an taksa chu uluk taka endik na nei angaya a chan chu anti sen kaldan an ru le anti sol te chu uluk takin endik na nei vek an ngaya a chan chu leihip na omlo na hmuna om mani wangin an taksa hian ngai ole turin hunrei tak amamo don bok ane CBS News in interview nei na Butch Wilmore chuan space a an be se IRA unan man thu atarlanga amairo chu an chenei nan thlen huna malam huna tan rum man na an nei thu atarlang ane hetiang tho hian CBS point Sunita Williams hi an biak vele na a chung kwa le a ui mo chak thu soya inchu ba ka tuifin ria ta chen te chu a chak to thu atarlang bok Sunita Williams le Butch Wilmore te himdam taka khovela anlo ki le theita ka wang hian lompui tu mitam tak an oma chungzinga chuan khovel ram hroi tular tak tak te po an tel ane India ram Prime Minister Narendra Modi point tuna astronaut khovela lo ki le ta te hi lom na thu atarlang vele boka khovel hian angai to chu tin azia ane White House lam point tiang hian thu chuan lo siam vele boka thu tiam lenin aumta tin Donald Trump astronaut pani space a thako chung te meu mai tang to te chu chan chuak torin thua tiam tian ta langa tuna chuan a thu tiam hi a hlen ta tin White House point an tar lang ane Elon Musk tuna astronaut pani te himdam taka khovela ano kirle theina turatan tholok mm2 po hian tiang hian Twitter lama apos vele boka SpaceX le NASA team te tho dun na athat ema wangin astronaut te po himdam takin khovela anlo kirle theipha tin lom na thu achak chuak vele bok ane Butch Wilmore chuan tiang hian asoya thako chunga space a hun imman lai khan engthil nge izir chuat ti zona an zota hengthil zong le kashiat na te hi karin na alut veka alalpa le chandam tu Isua Krista vek alut ane aro manna le atumangin na thoka mishing fa te a aro puisia atarlan theinan hei chia hi kanuna poimo chu ane hil thleng reng hi kan that na tura thleng vek ane hebrai bungsom pakhata kan muang khan thil then khathi chu kan tan athat lo mel mahse thil reng hi amaro puina na mang thina hemi lorin mai hi achan na chu ani mai ti in Butch Wilmore astronaut space a thakwa chung te meu mai hun manga khovela himdam takalo ki le tu chuan asoi ane What is your life lesson or takeaway from these 9 months in space? Well, in answer to your question, I can tell you honestly, my feeling on all of this goes back to my faith. It's bound in my Lord and Savior Jesus Christ,
He is working out his plan and his purposes for his glory throughout all of humanity, and how that plays into our lives is significant and important. And however that plays out, and I am content because I understand that. I understand that he's at work in all things. Some things are for the good. Go to Hebrews chapter 11. Some things look to us to be not so good, but it's all working out for his good for those that will believe. And that's the answer. So thanks for asking. Ole tuna chuan NASA capsule lo le thak le laya dolphin te om dan hi kan en lenga ti chuan kan sei chun zom le donia out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. The Dragon spacecraft. Now here on your screen we can see Ole kan mu ta kan khan dolphin te po an lim view ni ome hetianga astronaut thakwa chung te meu mai space a hun mang to te khovela himdam taka an lo kir la thei hi an lo lom ve view ni na lang Ole khati zung kha tun tum video a kan ngai thak thei chu ani e